Evo, pogledali smo prvi film, mnogo je spomenika u gradu i kosturnica i mjesta pored koje prolazimo da ne znamo njihovu istoriju. Peco, kad gledaš ovako ove kadrove, ovo ti je bilo poznato ili... Da. Pre svega dobro reći i hvala vam što se interesujete za ovo što radi plemenita osoba Neda Kovačević. Znate, u Beogradu postoji toliko ljudi koji su poznati i slavni, a ne znate zbog čega, a neke pčelice i neki dragoceni ljudi, nažalost, obavljaju svoju dužnost, pa ko zna kad ih neko prepozna. Ja sam prvi put o Nedi zapravo saznao iz novina, pre nekoliko godina. Ja sam zvao urednika tih novina, ne bi li mi dao telefon da se upoznam. Priča o tome šta i kako radi Neda Kovačević, to je priča o onom jednom neporaženom Beogradu, radoznalom Beogradu, jer svako ima dužnost koja je rođena u jednom gradu, da nekim stvarima ne da budu zaboravljane, da zauvek budu zaboravljene, da budu izbrisane, da budu prepravljene. Priča o Nedi je intrigantna jer ona je rođena u Kosovskoj ulici. To je drugi deo jedne priče o Bubiši Simiću. Bubiša Simić je rođen u istoj ulici i on je u svojim biografijama pisao kako je izgledao taj kraj. Kosovska, Palmotićeva, Majke Jevrosime i Kondina. Tu su oni 1936. kad je bila olimpijada u Berlinu, tu su oni pravili svoje olimpijske igre. Oni bi se skinuli u nekakve šorceve i gaće i trčali po tom kraju i odatle su izašli fenomenalni intelektualci, naučnici, muzičari i neko ko ima tako veliku biografiju kao Bubiša Simić. Iz tog kraja, koji je pretrpeo razne promene, tu je rođena i Neda. I sad šta može, šta je najveća dužnost nekoga ko je rođen u srcu grada, nego da ne dozvoli da te njegove prve slike iz detinjstva, te neke slike jednog grada koji još nije ispuni svojih gabarita. Neda je model 61. Je li tako? To je ona faza to je faza prve konferencije nesvrstanih u Beogradu, kad je još Beograd ličio na varoš. Kako smo mi klinci koji nismo bili u centru zvali ovaj deo varoš. I onda je to nešto što kad vi prvi put vidite, kad prvi put prođete tim ulicama, vi zapamtite nešto. Ali onda je Beograd ispao iz gabarita, 60-ih naročito, pa onda posle nesrećnih ratova 90-ih, tako da tu više nije taj grad. Ali to nema veze, Beograd je uvek bio prestolni grad koji je podrazumevao sve sudbine, sve kulture i sve udese koji su se dešavali na ovim prostorima. On je verifikovao neke vrednosti, ko nije uspeo u Beogradu, ko nešto nije napravio u Beogradu, taj nigde ništa nije napravio. I to je činjenica, ali mi živimo, kako da vam kažem, u gradu nekakvih velikih nepravdi. Zamislite kako je bedno proći ulicom koja ima 7 imena. Zamislite kako je bedno kada menjaju ime škole. Znate, ja mislim da to i tom svetu pripada i Neda. Mi bismo voleli da živimo u gradu u kome se ne menjaju imena ulica, u kome se ne menjaju imena biblioteka, imena škola i imena institucija. I onda, kad sam zahvaljujući tom poznanstvu novinama upoznao Nedu, ja sam shvatio u stvari o čemu se to radi. Jedanput smo pričali sa direktorkom Zavoda za zaštitu spomenika, ispostavilo se da Neda zna više spomenika u Beogradu nego Zavod za zaštitu spomenika. To je dokaz koliko volite svoj grad. Ta ljubav se ne može naplatiti. Naplaćuju vešti, a zaneseni, zaljubljenici
koji vole svoj grad, oni osjećaju dužnost da nešto u njemu urade, da isprave nešto što neko prethodno nije uradio. Sad zamislite vi kada, zahvaljujući Nedinom pionirskom radu, ovako nešto što ne radi, niko nije radio na taj način, nije iz svog džepa finansirala svoju revoluciju, svoj doprinos gradu. Ona i njena okolina najbolje znaju koliko to košta. Vremena, nerazumevanja i verovatno dođete i po kiši, po nekakvom lošem vremenu, dođete neko istrči pa vam kaže šta radiš ovde, imaš dozvolu, a ti ćeš baš meni da snimaš, ti nisi onaj čuveni reditelj i ne znam ko. To su stvari kakve, treba kopati po bibliotekama, po arhivima, treba se snalaziti. Lako mi šta živimo u digitalnom dobu, pa ima puno materijala. Kače ljudi, vade iz svojih podruma, sa svojih tavana neke slike. I to jeste važno, ali je važno kad znate kome da se obratite. Kad idete kroz institucije, to mnogo vremena treba. Kod nas reklamiraju privatne inicijative, ali privatne inicijative se plaćaju rođenom krvlju. Niko vas neće pomoći u tome što radite lepo i ne date da se nešto zaboravi. Ali ja moram reći koliko je to važno. Upravo smo o tome malo prepričali. Meni je došao iz Vancouvera brat od ujaka, koji je rođen u Kanadi, koji nikad u životu nije bio u Evropi i nikad u životu nije bio u gradu gde je rođen njegov otac. I sad, zašto je ovo važno što ne da radi? Mi smo se šetali Kalemegdanom. Ja sam mu pokazao gde je njegov deda rođen u Velikom Šancu, kod Đuremurkane. Pokazao gde je njegova baba rođena, Miloša Pocerca. Još ta kućica postoji. On je ušao i plakao ko dete u tom dvorištu. I rekao mi je, sad znam da sam od negde. Jer u Kanadi niko nije iz Kanade, svi su od negde. Ali on nije znao odakle, iz kog dvorišta, iz kog grada dolazi. I da li znate kad smo se šetali Kalemegdanom, on je odvalio parčence kamena. Kad bi odvalio neko spomenik u Kanadu, hapšili bi. Ali ovo sam odvalio da kad dođem kažem, ovo je iz grada iz kojeg vidim moja porodica. I sad, kad vi imate ovakve stvari, na jednom mestu skupljene, to vredi mnogo više, da me pogrešno ne razumete, nego kad neko iz treće ruke piše knjigu pa kaže ovo ovako bilo, ovo ovako bilo. Jer zahvaljujući tome će biti taknute verovatno neke interesantne teme. Ja sam rekao zašto se ne pusti, ako već ne razi ovo, zašto se ne pusti film o Petru Bojaniću? Jer vi znate sudbinu Petra Bojanića. Verovatno mnogi znaju, ali verovatno ima neko i ko ne zna. To je čovek koji je za 21 dan stigao od Solunskog fronta i pre bilo kakve dozvole oslobodio Beograd u Prvom svetskom ratu. U Drugom svetskom ratu, kada su pobednici ulazili na Slaviju i kad su maltretirali, izvodili iz kuće, streljali, ubijali, on je bio čovek u ozbiljnim godinama, nije ličio ni na vojnika, ni na vojvodu, nego je stao i rekao nemojte da ih ubijate, nisu oni krivi, oni su njega prebili i on je od tih posledica umro. Znači, čovek koji je oslobodio Beograd, sledeći put je nastradao od novih oslobodilaca. I to je zapravo naš udes. Uvek dođu novi oslobodioci koji pišu novu istoriju, a ne zaboravite, mi živimo u gradu zbog koga je u istoriji poginulo 6 miliona ljudi. U otimanju oko ovog grada je 6 miliona ljudi. Ne zaboravite da mi živimo u gradu koji je najviše puta u istoriji rušen. 114 puta rušen poslednji put od navodnih saveznika. I sad znate, uvijek ima one 3 tačke, možda nije kraj, možda jeste kraj, ali zamislite, vi nemate kvadratni metar u Beogradu gde nije neki grob. Znate, to govori da ima neko čudo tu. A s druge strane, cena za to čudo je skupa.
I upravo, beležeći ta mala ili velika mesta naših udesa, to je velika i važna stvar. Gledali smo film o oktobru 1915. Ima interesantna priča o početku napada na Beograd koji je vršen sa savske strane. To je sa strane Banovog brda, odnosno Save Sušika, Banovom brdu i ka Košutnjaku. Nisu li slučajno napravili onaj spomenik u Košutnjaku? Nisu slučajno napravili hrabrim srpskim braniteljima. To su, koliko znam, u svetu postoje svega 3 spomenika gde je neprijatelj pobednik pravio spomenik neprijatelju. Taj spomenik je napravljen od Merbera koji je spremljen za terazijsku česticu za spomenik. To je nešto više treba da diše i onda je tako ostao taj materijal. To je Deroko napisao u... Da, ali tu je važna jedna stvar. To je bila najveća klanica u Beogradu. To. Oni su tada prvi put upotrebljavali, kako sam ja razumeo, svetleće rakete da vide noću kako mogu da pređu Savu. Tu je bila velika klanica. Naša vojska se pregrupisala kako Amerikani. Tu je zapravo, isto i ta priča o Gavriloviću, isto interesantno, njegove sudbine kasnije u Čačku, da je interesantno. Ali, prosto, pošto je ovde ipak reč o autu, ja hoću da kažem da sam srećan što živim u gradu što postoje ovakvi ljudi. Jer to je u stvari Beograd. Kuće budu pa prođu, ali ljudi i duh tih ljudi je važan za grad. Vidite da svakom građanu napravit će i noviju, i bolju, i veću, i skuplju, ali te duhove i te ljude, te anđele nad Beogradom, to ne može se kupiti, ne može se napraviti. To ili jeste ili niste. I lepo je što ovo što Neda radi kroz svoju poeziju, kroz svoje fotografije, kroz svoje filmove, kroz svoju beletristiku, kroz svoju ogromnu radoznalost. To je nešto što je dragoceno. I to bi valjalo kad bi bio primer mlađim generacijama još da njen primer povuče još nekoga ko bi o svom kraju. Prošla godina inače u svetu bila godina sećanja, ali lokalnog sećanja, gde se pokušalo da svaka ulica u Evropi ima neko svoje prikupljeno sećanje, da se ne zaborave stvari o ulicama, o trgovima. To kod nas, nažalost, nije na taj način ni protumačeno, ni sprovedeno. Ali imamo osobe koje se tim bave. To su ti dobri duhovi Beograda. Eto, hvala. Vi snimate, fotografišete, vi pišete. Šta vas pokreće, otkud i ušte vas taj poriv da se bavite Beogradom? Pa evo, ja sam u stvari do ovoga došla preko rukopisa, radeći na rukopisu romana Povratak Koševa u Beograd. To je početkom 2000-ih godina. U tom romanu ima mnogo istorijske građe u Beogradu. Među ostalog, tu građu spadaju i fotografije. Sam onda počela i da skupim stare fotografije, a kasnije i sama da fotografišem Beograd. Naravno po uzoru na neke stare fotografe, kao što je bio Marko Stojanović, inače viceguverner Narodne banke i inače je bio fotograf amater i ostavio je veliku zbirku fotografija sa kraja 19. i početka 20. veka. A naročito mi je uzor bio Jeremija Stanojević, pukovnik Jugoslovenske vojske, koji je između dva rata praktično isfotograficao ceo Beograd, gde je planirao da napravi, kako se kaže, topografiju Beograda. I sistematski svaku kuću i ulicu je fotografisao, međutim najveći deo tog materijala je uništen 1941. u bombardovanju, ostalo je nekih 2500 možda fotografija dragocenih. I tako sam ja počela da fotografišem i onda sam shvatila da među tim mojim fotografijama Beograda ima baš dosta onih posvećenih spomenica. I onda sam shvatila da to nije slučaj, jer nije samo reč o spomenicama kao vrednim umetničkim delima, nego i spomenicama zapravo kao jednom koncentrisanom vidu istorije. Znači, kroz sam spomenik vi razmišljate i o toj ličnosti ili istorijskom događaju koji spomenik predstavlja. Tako sam onda u jednom trenutku rešila, hajde da vidim koliko uopšte ima spomenika u Beogradu, kome su
eto, svi spomenici ti postavljeni, a posebno je zanimljivo i ko još nema spomenike, ali da sad se zadržimo samo na ovima koji ih imaju. I onda sam rešila, rekao, ajde vidim tačno po nekom spisku i obratila sam se Zavodu za zaštitu spomenika. Tamo su mi dali neki spisak koji je nedovršen i nezvaničan, pa nisam čak mogla ni da ga fotokopiram, nego sam morala sedim i da prepisujem sve, ali dobro, to je bila dobra polazna osnova za dalji rad, prosto da vidim koji su sve spomenice, ne možemo sve ni da ih upamtimo. Sem toga, spiska, ja sam ovako usput. To je sve zapravo započelo negde u martu 2012. kad sam to sistematski počela da fotografišem. I saznavala sam i na druge načine, ljudi razni, ovako, prijatelji, poznanici koji vide negde neki spomenik, kaže, eno ga spomenik, ajde idi, i tako dalje. Plus što se za tih 2 godine i pojavilo i novih spomenika. Tako da sam ja do sada, evo, došla do tog broja 415. I onda sam razmišljala usput na koji način da to sve ja, ono što se kaže, spakujem i da u kojoj formi da to objavim. Naravno, prva ideja je knjiga, ja kao pisac, a onda sam došla do ideje, s obzirom da je to vizualni materijal, fotografije i tako dalje, da se od toga mogu napraviti ovako kratki film. I onda sam, pošto to nije više toliko teško, nedostupno savladati, znači te programe za montažu, obradu, fotografije, obradu filmova, zvuka i tako dalje, onda sam to savladala i krenula da radim. Napravila sam nekih 380 ovakvih kratkih filmova i izdvojila sam, na kraju se iskristalisao ovaj broj 365. Bilo je prvo da li da bude 300 ili 360, to neki onako simbolični brojevi, a onda sam na kraju odlučila da bude 365, što bi se reklo po spomenik svaki dan, pa sam ja rekla parafrazu te izreke, po spomenik svaki dan, pa Xanax izliša. Zato što je sav ovaj rad, znači to istraživanje istorije, za mene lično, jedna vrsta, da kažem, terapije i jednog pribežišta i jedne jako lepe aktivnosti u odnosu na ovaj, kako znamo kakav je svakodnevni život. Tako da evo, došla sam i ovaj DVD je prvi deo zapravo tog projekta, odnosi se na spomenike koji su posvećeni Velikom ratu. Slažete, možemo i pogledati ovo što je Peca pomenuo, možda baš u Petru Bojoviću. Može samo potradi. A i on je tu. U sredini. Još. Evo ga. Čovječ ima ODS. Imam celu rajsu. Spomenik vojvodi Petru Bojoviću nalazi se u parkiću kod Kalinić pijace, u blizini Bojovićeve kuće u Trnovskoj ulici. Podignut je 1993. godine i dela je Drinke Radovanović. Petar Bojović bio je srpski vojvoda iz Velikog rata. Petar Bojović rođen je 16. jula 1858. godine u selu Miševići u opštini Nova Varoš. Gimnaziju je završio u Beogradu i stupio u Vojnu akademiju 6. oktobra 1875. godine. U ratu protiv Turske 1876. godine kao pitomac Vojne akademije Bojović je bio u štabu vrhovne komande. U nastavku rata 1877. do 1878. godine kao pitomac Vojne akademije bio je u bateriji na dužnosti podoficira. U Srpsko-bugarskom ratu 1885. godine Bojović je bio vodnik konjičkog eskadrona i zastupnik načelnika štaba Šumadijske divizije. U Prvom Balkanskom ratu 1912. godine bio je načelnik štaba Prve armije koja je izvojevala velike pobjede u Kumanovskoj i Bitojskoj bitci. Učestvovao je u mirovnim pregovorima s Turskom
održanim u Londonu 1913. godine kao vojni stručnjak u delegaciji srpske vlade. U drugom Balkanskom ratu 1913. godine protiv Bugarske bio je načelnik štaba prve armije koja je odnela pobedu u bici na Bregalnici. U Velikom ratu i pored velikog junaštva srpskih vojnika zbog nesrazmjerno brojnijih austrougarskih trupa u manjim bitkama na Drini posle Cerske bitke 1914. godine Bojovićeva prva armija pretrpela je velike gubitke. I sam Bojović bio je tada ranjen, pa ga je zamenio armijski general Živojin Mišić. U januaru 1916. godine Petar Bojović imenovan je za načelnika štaba vrhovne komande umjesto obolelog vojvode Radomira Putnika. Juna 1918. godine Petar Bojović dao je ostavku na to mesto zbog nesuglasica s generalima Antante oko pitanja širenja Solunskog fronta. Bojović je ponovo preuzeo položaj komandanta prve armije koja je prva probila neprijateljske linije na Solunskom frontu i napredovala duboko u okupiranu teritoriju. Srpska vrhovna komanda ga je 26. septembra odlikovala titulom vojvode za njegove zasluge tokom rata. Vojvoda Bojović je preduzeo Nišku operaciju i izbacio neprijatelja iz Prokuplja i Niša 11. oktobra, a na čelu Dunavske divizije 1. novembra ušao je u oslobođeni Beograd. 1921. godine imenovan je načelnikom generalštaba na mesto preminulog vojvode Živojina Mišića, a 1922. godine povukao se iz aktivne službe. 1941. godine, početkom aprilskog rata, postavljen je za zastupnika vrhovnog komandanta Kraljevske jugoslovenske vojske mladog kralja Petra II. Petar Bojović umro je u Beogradu 20. januara 1945. godine. Petar Bojović napisao i štampao niz članaka u vojnim listovima i časopisima Vod patrole, vaspitanje vojnika, metoda za rešavanje taktičkih zadataka, šta imamo i možemo da očekujemo od egzercirnih pravila, odbrana Kosova polja. Također preveo je taktiku od Bria Almonta.